intentem que els joves s'involucrin i s'interessin pels temes actuals, no de política en un sentit estricte de partits polítics o partidistes, sinó de la societat, no? Com es poden involucrar ells a la societat, com poden influir, quin és l'impacte que les seves decisions poden tenir. It's basically an educational platform for people to meet, discuss different topics, and basically encourage active citizenship across Europe. Que la Fundació Princesa de Girona promogui la mobilitat em sembla que és un pas endavant molt gran per tota la joventut, perquè realment necessitem oportunitats com aquestes per conèixer món. Penso que hauria de ser obligatori pràcticament tenir l'oportunitat de poder marxar fora. It was really convenient for our training because we have CMO trainings, which is Chairs Media and Organizational Trainings, and the space really provides a warm atmosphere and just an encouraging atmosphere for us to work, and the offices are really beautiful. It's really, it feels like, I don't know, like, it feels really convenient for what we do.